Malume, yazi lapha angeke ngikhone ukuphila ngale ndlela. Into zami zonke azingihambeli kahle la malume. Kwenzakalani Ngazo zonke isikhathi uma ngimele ngibuze umama ngobaba, ngivukela ngolakha. So malume ngifuna ukuba kwazi ukuthi namhlanje kanti umama ubaba wami ngubani onizalayo? I think ubuze umuntu wrong mtshana. Hayi malume angeke ngithi ngibiza umuntu wrong. Umuntu omele ungitshele. Ngoba umsisi wakho akafuni ngitshele iqiniso. We understand ukuthi ukuzalwa komuntu kusukela entweni enjani? Or understand? Umuntu uzalwa ngabantu ababili, indoda lomfazi. Kunjalo malume. La uqala khona indaba. Iyimfihlo, iyisecret. Akuyona into ongamane uyibone nje noma endleleni noma ngapi lapho uhamba khona. So ukubuza mina that kind of question ombuzo. Cha, umbuza idodana mfana. Awumbuzi vele umbuzo onjalo. Wena buza umamakho. Umamakho uma engafuna ukutshela iqiniso. Akulake mina la ngena khona. Nanko-ke. Ngicela ukuthi ungithathele ikhadi leli. Vele malume wami into nale ayikho right nale. Ukuthi nihlale mfihlelwa mina into zami zingahambi kahle. Hamba uniswayipele isinkwa. Nesungifihlela futhi lawo. Hamba uniswayipele isinkwa lapha nandilambile. Swayipele isinkwa. Emakuleni, Yabona sungithuma kade usuvala le nkulumo emfuna kuyithi. Ngithe. Emakuleni. Hayi malume wami yazi lingamphilisi isolo umuntu. Udadweni wona la ule secret lo mama la ule secret. La mana angilali lo dadewethu mina kathi njani wena? Hayi vele into leli yenza malume ko right le. So mina udade mangangitshela ukuthi uzalwa ngubani ufuna ukuthi ngithini mina. Mangithi uyakwazi le mfihlo lithulo udadewenu. Mtshana uthumele. Alright malume. Bathi uyangihlolela yini? Before nayilo Sidudla, uyabona manje sesile challenge enkulu kakhulu la. Khathi umfana lo mina ngakutshela ngathi umanager lesi simo ngendlela eright. Khona manje umfana sejumpele ku next step esibi kakhulu. Lo mfana seqala ukumbuza manje ngoyise lapho, umbuza ngoyise lapho ukuthi mina ngizalwa ngubani what if into ezikanjani. Wena wothembisile ukuthi into leyo uzayilungisa ngendlela eright. Umfana lo sebuza mina. What if manje kuyaphuma manje ngicina ngenhloko uzibamba lapho ngimtshela. Azama ukulungisa inkinga leyo. Ngangcono uma usuthethe isinqumo sokuthi umtshele kube umfana athola iqiniso kube umuntu oqala ukumtshela. Mhlawumbe ugcine uyadinga phela umfana lo uyabona la impilo yakhe ayihambi kahle. Uyadinga ukuthi athole ukuthi uyise uzalwa ngubani. Kwenza izinto ngendlela eright. Uyabona manje impilo yakhe imile la. Alright sokhuluma manje sokhuluma. Nakuyeza. Alambada. Malume. Malume ikhadi lawo liya decline Thomas. Ufikile. Kaze ngithuma ikhadi vele lingela mali malume. Ufikile la ngithume khona. Ifikile mbuya khona manje. Uthe ufuna. Uthe isinkwa. So? Asikho akula mali la. Isinkwa simali. Isinkwa isinkwa su 18 rand. Isinkwa si 21 rand. And la ikhadi kule mali more than 300 rand. Kule mali enengi la ikhadi. Manje nje kuya decline imali yenze njani na malume? Sambe phela uyezibonela la uma ungakuyala. Hayi man, nawufikanga wena. Malume, uthi ukuthi ngahlala ngwangithuma namhlanje nini uyakungithuma ngingafiki la uthuma khona. Hayi man, unamfana yazi uyenza into ezikhangela eceleni each and every day. Uthi wena vele uhlela ungisola kuphela. La kule mali enengi kakhulu man, awufikanga. Imali yakho eningi malume ugcine nini imali ukuyicheck? Man, le mali man more than 300 ikhadi le. Kula mali la. Hayi ke la kuyefana ngize ngathi abashwebele cold drinking ngizama ukuthi maybe cold drinking ngapho kuyalile cold drink yani mali cold drink iyadura kudani isinkwa lezo sifuna Albano 21 rand. Kuyalile musi konke musi. Ngizama ngiqale ngaso isinkwa. Ungafoni nje sihambela man. Malume. Okay kanti malume sigcinela phansi khuluma lapha. Wena nthe mawufuna ukwazi ngeqiniso lokuthi uzalwa ubani. Hamba kumama wakho Sidudla man uzokutshela iqiniso ukuthi ubaba wakho ungapi. Kanti malume umama sesihlulene anti kubona sembuya kuwe sehlulile usidadweni. Indlela enye into ezayenza ukuthi uhlala ufeyila indlela okhuluma ngayo lo muntu omdala wena vela uphakamisela umuntu omdala ivoice. Hayi yenza into uthi imphamisa ivoice bo malume la alingitshela iqiniso lifuna ngihlale ngihlupheka. Ngaso sonke isikhathi nje uyangena nje uyaphuma nje awucaci ukuthi ume nje. Yabona into emfakela ulaka impilo yami ngendlela ehamba ngakho. Man yekela ukubuza mina man ukubuza mina akusizi ngalutho so uzama ukuthi mawubuza mina lapho uthini kimi wona mawungihwabhela ngalala. Ngibuza wena ngoba because uyawazi amadoda kadadewenu. Futhi seke man ngangihamba indawo zami mina la. Uhamba indawo zakho ngakodwa uyakwazi ukuthi ngingazalwa ngani. Ngangikherwa lo dadewenu mina. Ngangikherwa lo dadewenu mina.
uthini kini mtshana? Angikwazi mina ngangakazalwa ngazi ukuthi idlalile Hey, kodwa hey. iqiniso uyalazi malume. Uyabona mtshana makho ukuthi uzafuna iqiniso ne. Hayi, Uzofunda ukukhuluma nami kahle mhlawumbe. If usaziphatha ngaleyo ndlela, ngiyaziphelela ke malume wami phela. awungenzi isilima manje. Hayi malume no. Ayikho into ozoyithola uzohlala unjalo. So ku-right ukuthi nihlale nihlupheke Ngithe khona. mina hamba Ujabulisa inhlupheko yami malume. uyahlupheka wena. Uyahlupheka. Yabona ngabe uyahlupheka ngabe ulala phansi kwebridge man. Uyahlupheka unje wena ucwebezela usonukelela i-onion. Malume. Vele nje lapha nje uqinisikani ukuthi afuna ukungitshela ulwazi. Wayelile mfihlo kangaka. Ifamily bani le mfihlo ezingaka? Hayi. Angazi yazi ukuhokela obanye omalume baba amakhelwane. Ngithe funda ukukhuluma lo muntu. Ngempilo ababephila. Mangabe kungoncengayo, funda ukuthi uzehlise. Okay man. Angithi ngofuna usizo. All right man. Ngiyaziyehlisa. So ngazophakamela mina engathi twa mina ngangikherwa lo dadewethu. Hayi phela sukuthethisana la kula manje. Angithethisani ngizama ukuthi ngilungise. Hayi lungisa phela ngoba manje awuntsheli. Hayi qhubeka ungihwabhele mfana wami sibone ukuthi uzoyithola yini into oyifunayo. Kanti lo dadewenu seleke lakhuluma nendaba le. Angilasikhathi ukuthi ngikhulume ngayo into efana nale. Ngilamabhizinisi engiwaranayo. Nginamabhizinisi emele ngiwamanage. So yami indaba vele ayisebenzi. Now it's not none of my business. It's not none of my business. Uthi ukuthi malume ngizakuphiliswa sokuze kube nini malume? Kanti kanje somene nje uya lombhobho uzubona ukuthi ngizondile. Hamba kuya la. Udubulu malume. Yeah, hamba kuya la. Hayi malume angingaphilisi so. Hamba ubuya la. Kanti ufuna ukuthi ngithe ngoba phela ngicabanga ukuthi mangangikhipha into ebulala maybe kongasela. Usaselapha. Usasela. Hayi, anti uyakwazi ukuthi vele ngeke ngudulo kumalume. Malume ngicela nje iqiniso kwenzakalani? I don't know. And I don't want to know. And don't ask me again. Ngibuze bani mangasabuzi I wena? say, Phela don't wona ask me uwona ufana lo again. baba kimi ubaba mazi. Ene njalo umalume umama konke. So manje mina ngikhule ngibona wena. Ngikhuliswe nguwe. So mbuze bani? Ngame nje kuzo makhelwane ukuthi mina ngizalwa wani ukhona? Uyabona kuba ngizalwa lo babakho bekuzoba lula. Kodwa ngizalwa la. Si? Ngikanti uzalwa nodadewenu nalo mama nalo ngafuna ukuthi iqiniso usidudla. Yikho lapho kule nkinga khona. Iyakusidudla awutshela iqiniso. Finish and clear. Ngicela ukuthi sime khona lapha enkulumeni nale. Uyabona kodwa lo wona lo sisi wakho ne? Ungasambuzi. Wona lo sisi wakho. Umuntu olemvumo ukukhomba omunye ngomunwe ayimi. Wena lo muntu uzawubamba ngogobe kathesi ngulahlile izinja phandle. Alright malume ngiyaxolisa kodwa into eliyenza lo sisi wena ayikho right. Abakho abantwana basekhaya bonke omalume bami. Ngidile ukukhuluma ngalena. Wena ufuna ukungitshela ukuthi ubaba ungaphi? And futhi ngifuna ukuthi mangabe ngiflatela la ngisiya la ngifuna ukuya khona. Ungangistop. Ngizokuhlikihla kubi. Ngizakuhlikihla kubi. Hayi malume hayi no mani. Kodwa into elibhiza neko right lo sisi wakho le. Ngisaphuma ngisako Rasta.